Richaculaj, partes del cuerpo humano. Xolom nu telem nu chikri wakeng nu chikri wakeng nu chikri wakeng nu xolom nu telem nu chikri wakeng dinu kayen silo kere nu xolom nu telem nu chikri wakeng nu chikri wakeng nu chikri wakeng nu xolom nu telem nu chikri wakeng dinu kayen silo kere nu xolom nu telem nu chikri wakeng nu chikri wakeng nu chikri wakeng nu xolom nu telem nu chikri wakeng dinu kayen silo kere. Jolom, cabeza. Telemaj, hombros. Pamaj, estómago. Chekaj, rodillas. Akanaj, pies.